mitolon to rumiamiat， 祈祷每一天。Awa ko sasafaay tatiihay ilaluma no ulah no gawas， 在主爱中没有卑劣的。Salikaka mapulong 平安。Malatzai kita milayap to suar no gawas， 姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。Itlemak 自在古沙法阿之方，sakasiwa atusir suarsa。Umakurazay nenengan no gawas maamaan i kaatkan kakasaan kisu saan。使徒行传第11章第9节说：上帝认为洁净的，你不可当作污秽。Salikakaau talajua masasiruma ko urip no kahatsatsay atamlaw。Nikaurira away ko talam-anay atamlaw ato sasafaay atamlaw ilaluma no ulah no gawas。Umitulungay kita to ulah ni Yesus Kristo ami palatsay to falujur ato masasi ulah。虽然每个人的生活都不尽相同，但在上帝的爱中没有尊贵与卑微的分别。我们效法耶稣基督的爱，彼此同心和彼此相爱。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tabangaw tatamaan ko ulah iso milayap i tamyanan malawawa no miso。Nanay misaitser kami mitulong to ulah no miso。这爱比palatatamaan to tireng ato misafa to cima-cimaan atamlaw。Ta iparu no rumah ato ikiukay ato iurip niam to rumiamiar o masasinguluay ato masasiula-ulahay kami。主啊，你以慈爱接纳我们成为你的儿女，愿我们尽心效法你的爱，不高举自己，也不贬低别人，使我们在家庭中，在教会里，在日常生活中都互相尊重，也彼此相爱。Pakai ni i taramaan nganganutapang ji Yesus Kristo mitolon. Amen。Nanay mapalamer no gawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。